Shalom, ele swafa manu malo Yesu Kiriso, o te whaatalo whaatuai le nea fiafi I lea o nanga nei a le Global Kingdom TV channel o le polo kalame o whaingoina o Israelu le nuu pa ia o Israel the Holy Nation. Father, I thank you. Thank you for your word. Thank you for your son Yeshua. Thank you for your Holy Spirit. Thank you, God, for teaching us. Thank you, God, for loving on us. Thank you, God, for bringing understanding to us through your Holy Spirit. Whaptaita mai loa lofa ia te mātou I loa o mai, I loa o ai mai, I ala ia o whiunga pa ia. Father, I pray that you will speak to us tonight as we read your word and share your word. God, I pray that your Holy Spirit will bring to light your will to us. Father, I pray in Jesus' name, amen and amen. I le swafa manu malo Yesu Kiriso I o te toi whaatalo whaatuai I le nei fiafi. Ia mau se tasine o whapoponga le pokalame o Israelu o le nuupa ia. E peo na masani ai vai aso taitasi. Ia le whaatau nuina I le aso tofi I le nei vai aso. Ia le o whaawa watu I le nei taimi ua maua le whaawa uina. I le tatu mata upu. E peo na tā ua I le vai aso te nei o le nei series ua whaingoina o le Paseka, Passover series. Ma o le vai aso te nei po le karame o mawai na tatu wa ai ai I le whaatonunga a le tua ia Israelu I le Paseka mua I le teimino e se whaanatinati mai ai I le whanaunga Israelu mai ai kupito. O le nei afiafi o te fia o te fia tala noa la I le whātaunu uina o Yesu o le Paseka. O le whātaunu uina o Yesu o le Paseka, or Jesus' fulfillment of Passover. I le Levitiko I lua sumatolo, o loo taha ua o mai ia tau saminga e whaamanatu e le whanaunga Israelu. Peona whaatunuina I la tau e le atua. O le tausaminga o le Paseka, o le tausaminga o le areto o le whawhitina, o tausaminga o ulua e fua o Feast of First Fruits, o tausaminga o Waiaso po o Feast of Weeks o Pentecost, Feast of Trumpets, tausaminga o Ilinga Pu, the Day of Atonement o aso le Tongiula, and Feast of Tabernacles, tausaminga o Whale Whetawhai. O nei tausaminga, e lua o na whaongaina. These holy days have dual applications. They had immediate meaning for the Jewish people in the original historical context, but they are also prophetic shadows of Messiah Jesus applicable for believers today. Ma ele ngata ele whaongaina le o le anga o le whaatonuina o le atua o le nuu o Israelu e whaamanatuina. Ai e iai lona ngā mo I tātou, on o nei tau saminga e whaatata mai ai, ia Yesu, wa lona whaatau nuina o nei tau saminga. Ma o le nei afiafi, o le atatou waba ai, I le whaatau nuina o Yesu, o le tau saminga o le Paseka. Ma o le asa o lumanai, po le aso atai au. O leo le apa manatu ai le laulangi atua. Ia le afio whaatupu o Yesu I totonu o Yerusalema. Po o le asasa o le laupama, Palm Sunday. O nā le amatai, ia le vai aso pa ia, pe ona ia le kālena tangata Kirisiano, the Holy Week. E amata lea I le vai I le asa o lumanai po tomorrow. I le malanga whaatupu a Yesu I totonu o Yerusalema. Ang tātou te loa lea, sa so o atu ai lea malona maliu o lona toitu.
But I want us to look at I le whenga inga tuai. Ia mai whenga inga fō. E le whaatau no ui nai o Yesu o le Paseka. O le tau saminga mua, o le tau saminga le o le Paseka. E pe o tau saminga e fitu na whae na whaalau i nātu. Na whaatunu i nai e le atualo na nuu e whaamanatu ina. Le maua mai le bitiko e luasu mai tolu. O le aso pa ia e whaamanatu ai. Le lavea ina o Israelu mai nofo polonga i Aikopito. Nai maua le esoto se fulu lua, le bitiko luasu mai tolu. Ma le Deuteronomy se fulu ma le ono. O le bitiko luasu mai tolu fai poe lima tātou te pai tawai. O le maasina mua, o le aso e tasi le se fulu ma le wha le maasina. O le afi, o le Paseka le ai Iowa. In its original context, the Passover story is about how the Lord used the blood of a Passover lamb to deliver the children of Israel out of the bondage of Egypt. O ainga taitasi, o ainga taitasi, la tau te avatu le toto le tamai mamoe, e le pōna, ma sau wai po o whaitatu o le whale. So when the angel of death, which was God's judgment, passed through the land of Egypt on that faithful night, the judgment passed over the home that had been marked by the blood of the Lamb. Now, Jesus' fulfillment of Passover. O tau sa minga I e wha peo na wha lau I nātu. Out of the 7, o le Paseka, o le tau sa minga o le arete o le wha ina. O le tau sa minga o ulua e fua o first fruits, and Feast of Weeks, tau sa minga vai aso. Na wha tau no ina le fio mua mai o Yesu Kiriso. A wao e tātou le tātou tātonu, I le zoe a fio mai o Yesu. O lona a fio mua mai, le na whaatau nui nai e ia o le Paseka, tau sa minga o le areso e le whaafeteina, o tau sa minga o lua e fua, ma le tau sa minga o vai aso, lea na mawai le Pentekoso, po ole a fio mai o le anganga pa ia, I le ala, I le paatino mai le afi. I le au pito, I se afe au pito I lunga o a whaatasasi ai I e so o Yesu. Now, Passover in the Old Testament, I le whenganga tuai. E whaamana tuai o loo tā ua mai ai. I le lavea e mai e le atua o lona nuu mai le polonga sai ai I Aikopito. Now, every single one of the redemptive acts of Yeshua accomplished in his death, burial, resurrection, and sending forth of his Spirit. Jesus was crucified on the Feast of Passover, buried during the Feast of Unleavened Bread, rose again during the Feast of First Fruits. Then after his resurrection, the Spirit of God came on Shavuot, or the Hebrew word for a Pentecost. O nei tau seminga uma, ua whaatau no ina e Yesu. Na maliu o ia e le taimi o le tau seminga o Paseka. Na whaasatau ina o ia e le tau seminga o le Paseka. Na maliu le taimi o whaamanata o le tau seminga o arito le whaafeteina. Ai toi tū ina ua whaamanatu le tau seminga o ulua I fua. Now, each of these feasts directly culminated in Messiah and prophetically tell the story of his life and mission. Tatu whai tau wai I le e soto se fululua. E whapea. Ua polo ai le nuu o Israel e whamanatu le Paseka. E mana tuai le lawe ina mai o e la tau mai le polonga sai ai Aikopito. Now, o I tātou iu a talitonu I a Yesu. We believers in Yeshua recognize that God has extended salvation to all nations through Jesus, set free from bondage of sin. E pei ona lavea e mai le tua o lona nuu o Israelu mai le polonga sa iai Aikopito.
e whaapena fo'i le whaatau nuina o Iesu, o le lawe a mai o i tātou, mai le palonga sa iai le angasala. Tata whai tau wai le Ioane, valu whai patolu wha, whai patolu suma le ono. Ua tali atu Iesu ia te i lātou, e moni o te whai atu i ate o tau. O se whaia le angasala, o le polonga lea o le angasala. O le polonga foi, e le tu mau pea ia i le ainga, a o le atali, e tu mau pea lava ia, o le nei, pea atu sa o loto o tau e le atali, o na sa o loto wha maoni ai leo o tau. Whamaile e soto e se fululua whaipo e lima e o le valu. O loo wha amatala tala mai ai, ia le mamoe na fasia i le paseka, a o sauni ia ai kupito, e o ese wha nati ese mai i ai kupito, ia le nuu o le atua. Whamai, o le aso se fulu, e au mai ele ta mai mamoe, mai le lafu mamoe, po o le lafu oti. Ia whaatatau le ta mai mamoe, matangata la tautia ai ai. Nono winga i le pō lea o sauni ia le whanaunga Israelu e o ese mai kupito. Mai te tau o na whai e se ainga e tau sami ai le mamoe, po le tamai mamoe. O le tamai mamoe le whaatonuina i le atua, whamai. Ia lava ai le ainga. Mai a whai e to e titi le ainga e vai o te le mamoe. O na tufa atu lea pe shea whaatasi mātua oi. O na ile mafuanga, whamai. I lea po, mai, whamai, ia uma lava le mamoe e lea po, a o ele tae ao ele uma, o na susunu lea i le afi. Whamai o le mamoe, ia sao o na le leile tamai mamoe poa, e tasi lona tau sanga. E tau si le mamoe se ia o i le aso se fulu wha, awa o le aso se fulu lea, e au mai ai le mamoe, o na tau si ai lea le ainga Israelu o le mamoe. O olo le ase se fulu wha, o na fasi ai lea i le afi afi. Whamai, ave nisi toto ma avatu i pou e lua o le whaitatoa, ma ona wha alava i lunga. O na e fasia lo le mamoe lea o le ainga i le pou lea. Na wha o ngale o le toto o le mamoe, e sausa wai pou o fale o ainga Israelu. Whamai, tote a aia i lea mamoe, e tunu i le afi, ma a aia i lea lava po. A ai whaatasi ma le a reto e le whawheteina, ma la au o ona. So that night, o le tina tangata i utai le po lea lato po, a le o ese mai kupito, o le mamoe, o le a reto e le whawheteina. Ia ma le bitter herbs, pepa mai o la au o ona. E tunu le afi, whamai ia vela le lei, o lona ulu, o vai, ma tōtonga. O mea e totoe, e se sunu i le afi. A ai ai whaata lise, o le tau sa mingala o le mamoe lea. E se le matau tia fo i le whaitau atu ai le e soto se fulu. Whamai, a ai whaata lise, mamai, ia fusia sulunga titi, se o tau se vai, ma to'o i o tau lima. Ono o lai e se le whele tua, e te tau no e se ia le whanaunga Israel. Whaanati nati, mai i ai kupito. Se teimi tātou te sauni atua i se ainga te lea, a whai o se ainga e mawhau fo i se ainga te leo e latu ai. E te ave ese ame o whaalawe lave i leo tau sa minga o le a whaia. Ai tātou te whaita watu le e so tolo e se fulu lua, whamai. Ia fusia pea lato sulunga titi, ia se e pea lato se e vai, ma huu o lato to o yo lato lima. O le mamoe na po o le paseka na o le mamoe. O le mamoe na mo le paseka. Ai pea na ta ua whaatau no uina o le tātou tali tonunga, ua whaatau no uina e Yesu
le tausaminga o le paseka. Ina ua avea o ia ma moe o le paseka, po o le paseka. Whamai le mua ni toi lima whai poe fitu. O le mea lea, ia o tau whaetea e se ai le mea whaapipete tuai. Ina ia avea o tau ma palunga fau. Ona ua le ai o se mea whaapipete i ati o tau. A wafo i o keriso la tātou paseka ua fasia mo i tātou. Le whapretania na e whamai. Cleanse out the old living that you may be a new lump, as you really are unleavened. For Christ, our Passover lamb, has been crucified. Whamai, o Yesu, o le mā moe o le paseka, ua whaas sātaurina lea. Ai whamai le Ioane mua whai poe luasfulu maiva. O le tae au wa ai atua Ioane ia Yesu. O maliu mai ia te ia. O na whai ane lea whaauta i le te mai mā moea lea tua. Na te ave e sea le anga sala o le laulangi. Mua Peter mua whai puesfulu iwa. We read from 1 Peter 1 verse 19. But with the precious blood of Christ, like that of a lamb without blemish or spot. A o le toto tā ua o keriso, pe o le te mai mā moe e le pō nā lava, e le ai fo'i sona leanga. Jesus lived a life completely free from sin. O le mā moe e le ai se pōna. O le mā moe e le ai se mea whaapewhete. Na whaa sātaurina mo o e mā. Whamaile e peru whawhai pasfuru lima. A wā e le ia te tātou se whai taulanga sili. E le mawhai o na ti ngā lofa whaatasi ma i tātou i o tātou vai. A ua wha o so ina o ia i mea uma beio i tātou. Ua le ai se anga sala i a te ia. O le whai upu i lunga ati le whai pasfuru wha o le e peru wha. Nei tā uai o Yesu o le whai taulanga sili. Whamaile mā request fulu whāpa i pasfulu lua. O le aso mua le a reto le whawheteina. E osi ai le pāseka, Passover lamb. Ua whai mai ai una so ia te ia. Po o whea e te whina ngalo ai mā tau te sauni e te tau mawhai le pāseka. Lono winga. O le vai tau tonu lawa le tau saminga o le pāseka. Laina fesilia tu wai loa le au so ia Yesu. Po fea fina ngalo ai e o atu ai le au so e sauni le tau saminga o le pāseka. La tau te whaamanatuina. So e pei ona whaamanatuina e ta a inga uma Israelu pe ona whaatunuina ai e le atua. E o mai la le teimi o sauni Yesu o i o le pāseka po le mamoe na fasia mo i tātou. O le teimi tonu lava lea na whaamanatu ai le pāseka. The blood of the lamb o le toto o le mamoe. E pei lava o le toto o le tamai mamoe. E o le pāseka na avatu, tui pou o fale o tangata o Israelu. E pāsia e le teimi na fasi o tia i ulu matua a ia e kupito. E whaapea se whaatusa mo i tātou o le toto o Yesu Keriso le mamoe o le pāseka. Whamaile e pero iwa su tasis fulua ma pesuma wha. A o Keriso ua maliu mai o le whaitau langa sili i mea le lei atali. Ua ui ana i le whale peta whai e sili o na le lei ma ato atua. E le whaia i lima o lono winga e le whaia wha le lalolangi nei. O na ulu whaatasi lava le o ia i tatonu o le mea pa ia. E le ma le toto o oti matama i povi a o lona lava toto. Ua na maua le tongi o lai whaavavau mo e tātou. E peo na whailonga ina e lua i pāsika le whaata o lotoina o tangata e peru ma le nofo polonga i kupito. E whaapea po i le whaasa o loto mai o Yesu Keriso o i o le mā moe o le pāsika o i tātou mai le polonga o le angasala. Now Jesus ate the Passover meal with his disciples.
Whamaile ro mai ono whai pui lua sumatolu. A wao le oti o le totongi lea o le angasala. A o le ola e whaababau. O le mea e fua ina mai lea le tua e lo tātou a lii o Keriso Yesu. Whamaile ro mai valu whai pui lua. A wao le tu la fono le anganga o le ola wa ya Keriso Yesu. Ua tu sa unua mai lea ia te au mai le tu la fono a le angasala ma le oti. The Passover in the Old Testament foreshadows Jesus fulfilling the Passover in the New Testament. Whamaile e so to sfulua whaipasu fitu. Ia o tautau si fo ele tau sa mingo a reto e le whawheteina. Fitu aso e whamanatu ele tau sa mingo o le a reto e le whawheteina. Ai tasi le aso e whamanatu ele paseka. Wa o le nei la vaso, o au mai ia o tau ma le nuu ai kupito. O le mea lea tau te tau si aile ne yaso ya o tau tupulanga moli. O le tula fono lea e whaapapau. The blood of the lamb. O le toto le tama e mamoe. Whamaile mātai o luasu mo le ono whaipo luasu mai valu. A whetala Yesu, a wa o lo toto le nei. O le toto o le whenga inga fō. Ua wha malingi ina mo tangata e toa tele. Ma wha maanga loa i anga sala. Whamaile luka e lua lua whai pasifulu ma leiva. Tau te whaia le nei mea e whai ma wha manitunga i atia. E pei o na wha manatuina e a inga Israelu le tau sa mingo le paseka e mana tuai ia le lavea ina mai o Yesu ma i la tau mai ai kupito. E o mai i le whenga inga fō. O lo wha manatu fo i e Yesu le tau sa minga. Ai ese la le taimine o wha manatu a Yesu le paseka lea. Ona o lea ua momoli mai e Yesu. O ia o le paseka. E pe ona ia mai o lo mai o le nei ariso. O lo tino lea. Ma le nei vine o lo toto lea. So in the Old Testament, lena whaata mai ai, ia le whaatau nuuina Yesu o le paseka. Ai o mai le whenga pō, tatu whaitau ai, le whaamanatuina e Yesu mono so o le paseka. Ai au mai e loa Yesu le mystery lea o ia o le paseka. Whamai le whaamaumaunga a Paulo i le mua koe nita su tasi whaipolua tolu e lua onu. O wā o aso uma tātou te ai ai le nei areto. Ma whiinu le nei ipu, tau te whailoa tuai le maliu o le li se ia fio mai o ia. Pai tātou te loa mai i le whenga fo, whamai ia Yesu. Tau te whaia le nei mea e whai ma whaamana tunga i atea. So the meal that Jesus ate with his disciples, pole ainga na whaatinoina Yesu mono so, o le tausaminga le o le paseka e peo na masani ai ia tangata i taio. O se ainga muli fo i lea Yesu o a tātou te lo na umalo le ainga le na whaalata ina lo le o ia, whaasataurina, alu ai lo na maliu, malona toi tu. A le toi whaamanata mai e Paulo ia te tātou, whamai. Tātou te whamai le whamanatu a Paulo. A wawa so uma tau te ai le nei a reto ma whinu ai le nei ipu. Tau te whailoa tu ai le maliwo le ali se ia fio mai oia. So if we really look at it, Jesus' last Passover meal was the very first remembrance, the table of remembrance for us. O le tausa minga muli lava Yesu o le paseka. A o se whaamanatu mua lea mo e tātou. Le pēr na masani ai ia e kalesia a le o vaiaso taitasi o masina taitasi. E whaamanatu ai le toto ma le tino o Yesu Keriso. O le mamoe na fasia mo e tātou po o le paseka. O i o le mamoe o le paseka mo e tātou.
Oe wa mai le luka e lua whai pua sulu iwa. Ua whaatu seina e Yesu le a reto e le whaafeteina o lona tino. O na tango ai le o ia le a reto ua whaapetai ua tofi ma abatu ia te ilatou. Ua whaape atu. O lo tino le nei. Ua fwoi na atu mo o tou. Tau te whaia me ma whaamana tunga ia te a. Amen. E pei na a mata atu le nei polo kalame tatou whai sau. Ile e soto se fulu lua o le paseka o le mamoe na fasia mo le paseka mua lava. E whaamana tuai le lavea i mai o le atua o lona nuu mai le polonga mai ai kupito. A le taimila le nei tātou ua whao leina. Ua tātou whaamana tuina. E le ngata tātou te mana tua ai le va avenga na whaia e le atua mo lona nuu i lona lavea ina o lona nuu. Ai tātou te mana tua ai foi na whaatau nuu ina e Yesu le paseka mo oe ma. Whamaili isa e lima spun mal tolu whai pue lima. A ua manua o ia o no a tātou a meo leanga. Ua momomo o ia o no a tātou a meo leanga. O lea o inga e while mo ai tātou sa iona lunga lea. O ona wha lava foi ua malolo ai e tātou. Na wha sa wā ina o ia. Sa tinga ina foi o ia. Ai le tau tala mai o ia. E peo le tama i mā moe ua taita ina e fasia. E peo na whaafeteina le areto. E whaapea foi o na whaafeteina tātou e le angasala. I le pāsekai ave e si mai mea whaafete mai o tātou pale. E le ngata. Mai ole mea whaafeteina o le angasala lea. Le tātou te whaitau ai le momo koe ni toi lima whai pue fitu. O le mea lea, ia o tau whaate e se aile mea whaafete tuai. Ina ia avea o tau mapalunga fau. Ona ua le ai o se mea whaafete ia te o tau. O wā o ke riso la tātou pāseka ua whasia mo e tātou. Whai pue valu. O le nei, aua tātou te whaia le tau saminga ma le mea whaafete tuai. Po o le mea whaafete o le loto leanga ma le ame o leanga. A ia whaia ma le mea e le whaafete ina. O le loto le lei ma le wha maoti. Amen. Lono winga le wha manatu a Paulo. Se te teimi e tātou te wha manatu ai. Ia le tau saminga o le paseka. Whamai. Ia tātou manatu ai. Le fo le tau saminga o le wha mea le wha. Po le areto le whaafete ina. O le teimi a le ave ese ai le mea whaafete ia te tātou. A le tā ua mai Paulo o le mea whaafete. Whamai. O le ami o le anga. O le ami o le anga. A ia whaia ma le mea e le whaafeteina. O le loto le lei ma le wha maoni. Amen. Au tatou sao ni atuai i le wha manatuina o le maliu o le whaasatarino Yesu o lona maliu ma lona toitu. E avea fo i le wha manatu a Paulo ia te tātou. Tātou te sue ai i tātou. Po i eini mea whaafewhete i o tātou o langa. Whamai o le ami o le anga. Whamai a ia awea i tātou ma a reto i le whaafewhete ina. E mea i le si whaafewhete. O le loto le lei ma le wha mau. Amen. Whamai o le bitiko i lua suma i tolu whaipu e se fulu e suma tasi. E nei le si tau saminga na e na whaatonu e le tua. E wha manatuina e tangata Israel. Whai atu ia le whanaunga Israel. Ia whaapeati a te ilatou. A o tau wo o le nuu o te avatua mo o tau. Ma o tau whai ele sele ngā saito. O na o tau au mai ai lea o le fusi saito. O mea ua whaapolopolo ina. O lo o tau sele nga i le whaitau langa. E lulu ina fo e ia o le fusi saito i lumo o Iova. Ina ia talia mo o tau. O le aso e au pito mai le sāpati.
e lulu inai ele whaitaulanga. So there's the Feast of First Fruits. A le tātou te loa, e le ngata na whaatau nuuina o Yesu o le tau saminga o le Paseka, o le tau saminga o le arito i le whawhitina, a wa o ia o le arito i le whawhitina. Wa tātou te loa o le mea whawhite o le angasala lea. E le ngata po i lea, a wa whaatau nuuina po i Yesu le tau saminga Israel. O ulu ai fua, po o mea whaapolo polo i a Iowa. Whamaile mua morgo ni ta sulu li mao le nei, ua toi whaatu i na mai ke riso, i e uoti, ua avea ma whaapolo polo o e ua mumue. Whamaile whai upo e lua sumai tolu, ai peitai, e taito a tasi ma lona lava tofi, o le whaapolo polo ke riso lo, lea, mulmuli ae, o e o ia ke riso, e toi tutu I lona afi o mai. Amen. As we prepare for the Holy Week or the celebrating, commemorating the resurrection or the Feast of Passover or the Jesus being crucified, there are many lessons that we learn from Jesus. E tele le so na tātou te loa mai. Na whaatau nuuina e Yesu le tau saminga o le Paseka. He was the lamb that was slain, a lamb without blemish. He was stricken for us. Whamaile Isaiah 5 mai. Na whaati ngā ina o ia. O lona tino. Na avea whamai. O na whaalava lava ua tātou malolo ai. So we see how the lamb that God instructed the people of Israel, a lamb without blemish, and it must be eaten that very night. And also eaten with the feast, the unleavened bread and bitter herbs. O le vai taula nei, a whaamanatu wai e tangata Israelu le tausaminga o le Paseka. Those who believe in Jesus, e la tauwa talitonu e Yesu, e le ngata e manatua le la vea I mai, o e le atua o Israelu mai le polonga mai ai kupito. Ai manatua ai foile la veina o oe mao o I tātou mai Yesu mai le polonga sai ai I le angasala. So Egypt po ai kupito o se whaatusa lea I le angasala. Lona lua, o le tausaminga o le areto I le whaafetina. Ma naia le whaamanatu Paulo mo I tātou, o le mea whaafefete o le ami o le anga lea. E tatau na ave ese. Tātou te loa, o le mea whaafete fo e whaatusa I le angasala. But Jesus fulfilled the Feast of Unleavened Bread because he was a lamb without blemish. He was without sin. E beona tā ue tastus pai tau I a Roma. Ai na ia sau na maliu mo oe ma. He became the lamb that was slain for Passover. He became the sinless lamb, the unleavened bread, one without sin. He became the first fruits o ia o le ulu ai fua, whamai namu o le ulu ai fua o e te tū mai. Tātou te loa na whaatu ina e Yesu e ia Lasalo. E ile te mi muli muli ane, na toi me liwa e Lasalo. But Jesus, when he rose again, he never died. I le I toi me liwa o ia. Lona winga o ia o le first fruits o le ulu ai fua o le toi tū mai. In one weekend, Jesus fulfilled the Passover, the Feast of Unleavened Bread, and the Feast of First Fruits. E peona tā ua. O ia ole ulua I fua o e tutu mai. Now, I know loa whaingoa o le e seta le nei vai tau, but I really encourage us that to whai tau le tusi le tua. If we read the original context of Passover, we will see the full picture of how Jesus came to fulfill it for you and I. I was really blessed by our Bible school this week. We were taught about the grace of God. O le alofa tu noa o le atua.
ua tātou maua ai mea e le te tauna tātou maua. A ono o le alofa tu no o le tua. One of the things that I was really blessed by from God's provision, God's grace is God's provision. O le alofa tu no o le tua, o lona whaasoa mai lea ia te tātou. You know, God's grace is the provision of the lamb without blemish for you and I. O le whaasoa lea le tua mo oe mau, o le mā moe e le eiso no pona, o le mā moe e sao ona lele o Yesu Kiriso, e le eise angasala, na fasiotia ona oe mau. Not only did he get crucified, but he rose again. Ele ingataina na ia toitu mai mo oe mau. So before we walk through anything in life, God has already made provisions for you and I. That was a revelation for me this week. Before I need anything, God has already made provision. E o tātou le ianga sala, wo uma ona sau nia e lea tua, lona alofa tū noa, e ala ile mā moe na whasia, mo e tātou, mo a tātou anga sala. Before we even walk through seasons of sickness and illnesses, God has already made provision. Ua saunia e lea tua mo oe mau. That was a revelation for me. Before we need anything, God has already made his provision through his grace. Ona olona alofa tunua. This is the provision for you and I. A tato iai leanga sala. Na ia manatu maya te tato. Na ia alofa maya te tato. God didn't wait for us to leave sin. He brought us while we were deep in sin. And just before I wrap up the Polokalame Neafiafi, I just want to remind us, Leanga Sala, po le ase mea whaafewhete o tātou o langa. Te tauna tātou whātu ese masala mō, maui ese mai ai. Ua saunia e le tua, le whaao la tanga mo oe māu. Tātou te o ese mai ai le polonga o Leanga Sala. While we were in sin, God made his provision of his salvation through the lamb that was slain. Whamaihoane, whaauta ile mā moe a lea tua. Behold the Lamb of God, the Lamb that was slain for you and I. So as we prepare for Holy Week or the Holy Weekend, awene I tātou manatu ile mā moe na whasia mo oe mau. There was a cost. Salvation is freely given to us. O le alofa tu noa po le whaolatanga. Ua fōhai fōina mai lea ia te tātou. But there was a cost. It cost the blood of the lamb. Ile toto o le mamoe. Amen. Father, I thank you so much for your word. Thank you, God, for the revelation that your grace is your provision for us. And Lord, I'm reminded of as the Jewish families all over the world celebrate Passover. They're reminded of how you saved them from the bondage in Egypt. But as believers in you, Yeshua, we're reminded of how you saved us from sin. I thank you, God, that you became the Passover for us, that you became the Passover lamb that was slain for us. And Lord, as we prepare to celebrate the Holy Week, God, I pray that we don't take this lightly, that we take the time to look in ourselves and confess anything, God, that is not of you, God, that we confess it and repent and turn from our old ways and walk in the freedom that you came to give us. In Jesus' name I pray. Amen and amen. I just want to finish off this freedom, le saolotonga o tatou maua ono Yesu Kiriso. It cost him, it cost God his son, the blood of the lamb, but we were freely given a lela o tatou saolotoai. E whamai ia le kalatia, awane avea le saolotonga fo'i. So don't take this freedom as a license to sin. This is a freedom from God, a free gift. So not only we are free,
because God's word says that who the Son sets free is free indeed. Au le tātou ngaluenga foi, e tala I atu foi le tala le leilea. Anyone that you know of, anyone that I know of that is still living in sin, we have this freedom. We have this free gift. It is our duty to share that gospel with them. Tātou te tala I atu upei o na tātou maua, ma tātou sa aloto ai, tātou te tala I atu foi. Le mea na whaia e Yesu mo oi mao. Okay, I pray that God blesses you. O se mea fo'i ua le manino le wha matala le nea fiafi ia wha manino a tili e le anganga o le tua. From Asia Global Kingdom TV channel, God bless you and Shabbat Shalom.